ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯇꯦꯜ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯕꯨꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯦꯜꯊ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯛꯁꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯔꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ all worldwide की stock market की कैनो से मागी size है तारे से including कोई biggest market in the world कोई economy कोई US की वजह अतो कोई China की वजह जापान की वजह जर्मनी की वजह हाइसे लोग consolidate तोड़गा से overall मागी size of कोई मागी capitalization है तारे से more than कोई $90 trillion नी सीधे इंडिया की लड़ीबा मागी part से latest updation है तारे around 2 months back the lap of my report say around 2.7 trillion dollars kumbale the see any koigi country ma sokat ke hai bata raga sigi financial market sigi magi influence is amna darka ta india da su sigi anu wala iba sigi web say koi different kinds of koigi internet accessible orakba adagi reasonable over prices ta lakpani na sigi evolutions in the last 3 4 5 years the yamna saw impact pire hai bata the the stock market is a Karino isam na koi jamna isam koi common koi language the stock market is a market amani platform amani karma platform no any company companies koi listed or hai tare koi india da le se exchange size na magi kanoni koi marketplace hai tare marketplace da koi manipur da koi india gi oina masak na se koi nsdl hai ba malare aduga koi bsc hai ba malare aduga nse hai ba malare this transaction to koi company listed over company gi magi share se laiba zon ba tobani sina han bagi koi stock market ni ado koi gi manipur su koi awon ba khara lai aina som tajabada asi jamna laiba phawni haiba tare ai samak in the last koi 3.5 years say public koi ground kumaga haiba koi financial literacy then again sigi any kind of investable oiba sigi grounds the koi sanction laga directly or maybe indirectly koi manipur ki economy da su jam song na koi impact piba ngamgani haina ai laujara pa kenoni ado awon ba lai se march koi guaranteed haiba ma pale koi stock market invest over se aseng bagi stock market invest over se guaranteed haiba wai sim laite koi any whatever 3% ogera 5% ogera 7% ogera adi sida invest over sing je masan invest over dugi magi risk se mana bear tawgadobani haidi musida investor base magi trajectory hai tare magi journey se one line natti akoi linear graph natti siang ha linear way su natti up down mayam lai aduna market se magi kaba kumba adagi correction mayam lai si sing sida koi investor kanguna risk se lojaraga paisa thadabani paisa thadabisida mang ban taga tongba mayam lai mangbagi hargadi company khardang ai kano panjarongge Suzlon energy oisnu then again Unitech oisnu then again whatever koina koi ada kaina hainariba koi Anil Dhirubhai Ambani group ki company sing da invest tawgiba sing paisa koi yamna mangba yawi aduga atop koi wealth creators koi public domain da su lariba koi Reliance Industries gumba then again ICICI Bank gumba then again koi ICICI Bank gumba then Bajaj Finance gumba sizu koi invest over sing in the last koi 5 10 20 years the to we yawi akoi khalle gam ding jengsi akoi manipuri context je mu taragati aina si whatever aina laiba piron sing se manipur da manufacture to bunati seng na haibata adu mapan gi lai ru nga tani adu manipur gi koi economy di krai da depend tawino it's all about mostly koi salary class haibata koi manipur gi kano the government gi makhada nataga central government gi makhada thabuk tawbasing aduga mapan di sini nausing whatever NRI oibo isnu aduga atop corporation nataga privatize kan organizing the thabuk tawba adudagi lakpa income almost all koi se
depend tawbra ina khalle adubu aigi mod ki matungina stock market se jo asoba magi platform amrina high athati laiba jonba tawri se nongda khoigi different participants from different parts of the world adi any khoigi US tagi oisanu then again Japan tagi oisanu nataga European countries tagi oisanu mafam khuding madagi koi participate tawraga mangoda ngasagi laiba zonba tawri sin nongmada close to around koi 20 lakh crores company yam tawa transaction sida tawisi do sida karigma fajana haiba taragadi koi manipur da su paisa sauna sum tanba jai sima ya hanba thamjage